Well, let's all stand. James chapter 1 verse 17. James 1:17. Ket ituloy tayo dati lesson tayo di Wednesday night nga ti paulo na so much to thank Him for. So much to thank Him for. James 1:17. The Bible says, everybody all together, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Father, thank you. Kadagito'y amin nga kinaimbag kan kinasayaat mo, Apo, kada kami. Awan kuma iti kay papanantibiyag mino awan digito'y. Ngem because of these blessings, dakkel Apo, iti nagbalinan Apo iti biyag mi. Apo, tulungam ti adipen mo, give me the strength and the might and the power to share and teach your word right now. Tulungan mo't Apo, digiti anak mo nga dumdumngeg, at tuy Apo, digiti puso mi nga umawat manen ka, digiti saom, digiti nga maadal mi kat spiritual wisdom Apo nga mang-govern, digiti biyag ken pamilyami, tapnon ti biyag mi, it will bring honor and glory to your name. It will be pleasing in thy sight, Father. Help me, Lord, in Jesus' name. Amen. You may be seated. Ado dagiti pagyamanan tayo iti Apo. Number 1 that we have learned last Wednesday night, God the Father who loves us. Dakkel iti yaman tay iti Ama, gaputa inayat na tayo, numan pa'y santay nga maikari, undeserved, unconditional, unmovable, and unknown. Ito nga sa wengket hantay yung matukod nga panunutin, no kasano ti kadakkel iti ayat iti Apo kada tayo. Nga anak gapuna nga inpateg na tayo ti Apo kakabsat. Why the Lord valued us, no? Anat nakita na nga ta kada tayo, idinto nga datayo ket managbasol. Ngem no awan kuma dayta nga panangayat ti Apo kada tayo kakabsat, ket agturong tayo iti panakadusa when ogturong tayo iti impyerno. So very significant ti biag tayo deti ayat iti Apo. Are you glad the Father loved you? And number 2, God the Son who lowered Himself for us. The King of glory, the Lord of lords, Imay died on the cross. He left the portals of heaven. He walked on earth as a prophet. On the cross, He was our propitiation. Isuna kakabsat, iti nanglakam, iti pungtut ti Diyos, nangatipa, on our behalf, tapnon ti amin nga kamang kenkwana, maliklikan na iti pungtut to ti Diyos, iti panakadosa, iti impyerno. Imagine kakabsat, uri kasanot, gaget mo nga nagbiag, tirabaw ti daga, numatay ka, kadaglakam ka, deta nga pungtut ti Apo. Di ba kakabsat? Iso nga, thankful tayo ti Apo, kada ito nga security, eternal security nga da kada tayo. Dito pa nagbiag tayo tirabaw ti daga, kat naikan iti pudno nga kaipapanan. Because of the Father who loved us, and because of Jesus Christ who came down and died on the cross for us. Nga dito nga ipapatay ni Apo Jesus kakabsat kada tayo, linukatan na dagiti adu nga mabalintay nga pagyamanan. Rich and wonderful blessings iti biag tayo nga kas anak iti Apo. So that we can say that we are what we are today because of the grace of God. Parabor iti Apo. God's riches. The grace, spellingan tayo man, G-R-A-C-E. God's riches at Christ's expense. Amen? May katlo, God the Holy Spirit who lives in us. The Holy Spirit nga imay nga nagtaeng, the indwelling presence of the Holy Spirit. Malagip ko lang nga i-relate kakabsat, at the DJ in post ko nga, tapno medyo mas ma-appreciate tayo pa ito yung nga kwa, blessing nga pagyamanan iti Apo. Dito in post ko, idikalman nga quotation, sino kada kayo tinakabasa kada jay? Tayong naiima na. Oo. Sino iti hanpay nga nakabasa kada jay?
When? At the Jeno kwa probi ka dilinya das official. So, tunagawid kayo, i-check yung kabsat, like and share it. Sino kadakiti nang i-share? Ayun. Di kita hampay nga naka-i-share, i-share yung kakabsat. Purposefully nga inturong ti Apo nga idi kalman, idi biyernes ko nga impose. No, idi kalman, right? Kasi idi 25 kat naglaylayos ta Facebook ngamin ti puro greetings. So hangkuin sabay at matabunan. Nga medical man, awan una greetings san. Iso impasok kun tapnon ti kastagat iso dagbalin nga highlight no kwan kakabsat. That yung message ti Apo. Ket ti paulo na kat because of the Lord Jesus Christ I am truly rich. Are you truly rich? You are truly rich because of Jesus Christ. Adu tao nga nabaknang materially but they are not truly rich. But because of the Lord Jesus Christ, I am truly rich. Kita nyo? As believers, the real essence of thanking God for His love in giving us His Son is because of the fact that we have become recipients of such an incomparable privilege. Ano nga privilege? The quotation. When God sacrificed His only Son for us, idin sakripisyo ti Diyos ti bukod ng anak, it paid the price for our sins penalty and opened immeasurable, amit immeasurable, hamo mabilbilang. Awan ti makarukod, awan makabilang, hamo marukod. Immeasurable benefits that we are privileged to enjoy. Agasam data kakabsat nga entitle ken ka, immeasurable privilege because of Jesus Christ. Dahito iti makuna nga parabor nga nabuslon. Dahito iti makuna nga resources iti believer. Iso nga kakabsat, hante ibaga nga, yes, anugutan tayo iti kinanumo tayo, ngem, dawatan tayo ti parabor ti Apo. Ta iso dahito iti agbalin nga igam ken balaygi, dagiti kinanumo tayo kakabsat. Amen? Immeasurable benefits that we are privileged to enjoy. This is the greatest reason and the core essence. Amuyot core, kadigiti amin nga panagyaman mo ti Apo, dahito iti puso. This is the very heart of your gratitude to God. That Jesus died, open immeasurable benefits that we are privileged to enjoy. Are you glad? Ano, digiti nga immeasurable benefits that we are privileged to enjoy because of Jesus' death on the cross. Iso nga nangarami da kakabsat, iti rich. DJ verse 2 Corinthians 8:9. Kunanan jay, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Ime na tayo inakal. Kat insaad na tayo iti kasasaad nga napabaknang. So ano dito nga rich kakabsat? R-I-C-H. Let me just enumerate. Letter R, I am redeemed. Magatang mo nga rod kakabsat tapan nakaisalakan mo. Oh. Ipunin man lahat ang mundong yaman, hindi makakasapat para sa aking kaligtasan. Come to think of that. Uray man kasanot kinagagat mong agubra, urnugam, hamo kaya nga igatangan ti salvation mo. Naadal tayo, DJ Baptist Distinctives tayo, aglako, da iditi indulgence, pan nakaisalakan, pamakawan ti basol. But no, that is not in the Bible. The blood of Jesus Christ tinang bayad ti basol tayo. Diba? Letter I am indwelt by the Holy Spirit. Oh, you are indwelt by the Holy Spirit. Said that adalan tayo, God the Holy Spirit. Ano trabaho ti Holy Spirit kakabsat? Oh, the moment when I came to Christ, trusting Him as my personal Savior, God gave me His Spirit. His indwelling presence blessed us with the privilege of enjoying the abundant life in Jesus Christ. Ano di jay? He guides, He comforts, He strengthens, He convicts, and steers my life. Amit steer, mangiturturong tibiyag tayo, and restricts me from self-destruction. Isot mangigawid king katapno sa mga dadaulan deta bukod mga biyag. What a blessing. Anapay ti blessing. Letter C, I am complete. Amen? Oh. Anak ka na sa undi jay, my union with Christ, ti pan nakaikaisak kini Apo Heso Kristo, pan nakaikalay sa atin ni Jesus Christ, gave me the awesome privilege to enjoy the fullness of God. The fullness of God. Everything that I need to live. Amin nakasapulam tapno makapagbiag ka, itinadalos nga pa nagbiag, sanctified life,
Everything that you need to live a life of service, no makapagserbi ka, generosity, a life that will overcome, and a life that honors Him is available for me from the throne of grace. Kompleto. Amin na masapol mo, tapnog balegi kay ti dayti nga biag, at da amin di trono ti parabor. So anyaman ti kasasad mo, danunan na ka ti parabor ti Apo kakapsat. Sa dinuman niya mo, danunan na ka ti parabor ti Apo. So are you not rich? You are truly rich. Oh, letter H, I am an heir. We may share in Christ's sufferings now. Makipagsagaba tayo, ti pamati, gabugan Kristo. But we will also share with His glory later. The heaven. A glory that cannot be compared with any earthly thing. So ako di ba ba? To all my friends, decision should not pass without you truly knowing Christ as your personal Savior. Religion, observance of rituals, laws, and traditions is not the way to salvation. Jesus said, I am the way, the truth, and the life, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Come to Him today, accept Him as your personal Savior, then you will be able to say that, because of the Lord Jesus Christ, I am truly rich. Alaman, ibaga tayo man amin, di maudi, because of the Lord Jesus Christ, I am truly rich. Dahil tagat saan nga, dahil ka tagtagainop kakabsat nga pantasyan, o dahil kat pudpud, no, dahil nga kinabaknan. I am truly rich. The Holy Spirit who lives in us. Number 4, that we thank God for is the Word of God that leads us. The Word of God that leads us. It lights the path. Lawagan na, dagiti dalan tayo. Amen? Dati lesson ko itay, dati Bible, isut mangted kada tayo iti godly, heavenly wisdom. Kaya't ulit kakabsat, pinagdasig tayo di jay survival wisdom, kan di jay spiritual wisdom. Dito survival wisdom, digiti kasapulan nga training nga sursuruam, nga isuda iti basic nga kasapulan ti panagbiag. Panaglaba, panagluto, panagtarimaan, dito degree ti college, nga itrabahom is a survival wisdom. It's a skill that will help you in your survival. Ngem dito spiritual wisdom, digiti prinsipyo nga isut mang govern ti biag mo. Dito sa utiapo nga isut mang govern ti perspective mo ti panagbiag. DJ prinsipyo, DJ purpose kano plano ti panagbiag, digiti mang manggam nga adult sa utiapo, isudat mangi drive, mangi turturong ka, tapnon digiti nga skills, talents nga dagan ka, it will bring honor and glory to God. So of all the informations available nga maamuam, to simplify, na-summarize lang ti dua. Dua lang kakabsat ti wisdom nga paka-isummarizean na. It's either deta kat survival wisdom, no spiritual wisdom. Amen? So nga, challenge ko, digiti yung people itay kunak, no deta lat ar-aram iti ubraan nyo, dawatom ti apong akalan na kadtakat, ag-training kan, ag-naknakam kan, ag-taktak-nang kan. Amen? Sino kada kayon ti agtawon 16 to 19 ngayang people itay nanti imana? Ag-naknakam kay ag-taktak-nang. Basit na tiyempo yun nga mangisaganat pagbagi for the next stage. Di ba? Kung nakarod kat no, hanak la pastor kat, enrollak amin, ta test da kakabsat. Yeah, dim lang amo, di nga aming kakabsat. Uri kararag, spiritual wisdom di jay. Aumot skill nga mabalin na blesan ti apo, di adang arod. So, importante nga di skill mo. Survival wisdom ang tawag doon. So, nga datay nga parents, saan nga ipaidam, ti panang ruam, kan panang training dagiti anak. Ubing dapay, pag-isaang mo. Amoy, ag-isaangan? Anat isaang mo? Inapoy. Baka kirugam ta inapo, ata bagas. Di ba? So kung naglutlutun na nang mo, ingka abayan na. Amen? No tinaganak yu, mapanday ti taltalon, ingkay bumaybayabay, tapno matadal yu di gijay. Tartarimaan ti lugan, bumayabay ka. Learn. Naggasat kayo to, ubing kay paykat, maibaga ka da kayo, di gito yung bambana, gana. Kasi, nagsaya at no multi-talented ka nga tao. Di ba? Dete ko na, dagat, adako makastoy si ka. Ay, amok, deta sir, ko na. Kastoy pay ko, amok pay, deta sir. Amok pay, di kastoy. Ay, awanhan ko amo, sir. Very skilled. Data tima ko na nga survival wisdom. Masapol deta kakabsat. Amen? Now, ure adamot survival wisdom mo, no awam mo't digiti heavenly wisdom, unbeliever mo't ti panagrasrason tayo,
pagano mo't dagiti filosofya kan prinsipyo tayo, di kat awam mo't la serbina digiti nga skill. Hangag balin nga makayayo ti Apo tabiyag tayo. Ngem babaan ti panagdingeg tayo ti adal ti Biblia, panang surot tayo digiti mayat adal kada tayo, agbalin tayo nga makayayo ti imatang ti Apo. Lawagan na ti dalam mo, it will govern your life. Iso nga, amoy nagpintas ti function ti Word of God eh. DJ balikas nga, it will steer and steer. S-T-I-R. S-T-I-R. Anat S-T-I-R? Kiwarem. Kahit nga sa kat develop. Isot mangkwaging ka, manggatong, mangrub-rub. Katakad ti aring na kuma. D-S-T-E-E-R, mangiturong. So, ti Word of God, is steer na ka kunana. Di kag sadot-sadot, ingkakang kutoon kunana, di ba? So, pag nakman na ka, di ngamin. Isupay ti mangiturong di biyag mo, ti dapat nga dalan nga pagnaam. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya mga kapatid, alam nyo, sa Biblia, wala ka nang hahanapin pa. So I hope, dito pa nang i-emphasize ko, dito nga point, maapresyaryo iti pateg, iti Biblia, iti biyag tayo. Uray very skilled ka, ulitet, no hanga ti Biblia, ti mang-govern ti biyag mo, Kristyano ka, saan tayo itong agbyag nga makayayo ti imatang ti Apo. So the word of God that leads us, lights the path. It is pure. It performs. Amen. Ano ti i-perform the Bible? It equips the saints, exalts Christ, examines the heart. Number 5, nga pagyamanan tayo ti Apo, the trials that gave us learning. The trials that gave us learning. Anat benefit nga maadal tayo ti trials? Trials lead to what? Itangatawan. Anos kayo mo't lang nga sumurot ti 2021, amen? Trials lead us to patience, which leads us to perfection. Panag-matured, tiket na nga sa one day, perfection. Panakaan-anay, which leads us to preparedness. Isut mangisagana kada tayo. Kadagiti adupay nga karit, iti masangwanan nga aldaw. Iso nga, inyari ko di Wednesday night, iti panakasuot nga kasla panag-eskwela, panagadal. So ano anyaman deta trial mo ita, iso deta ti eskwela nga ayan mo ti agdama. Ket ti Apo madama na ka nga sursuruan, I hope you will pass the exam. Tano saan ka kabsat, agremedial ka, paulit tuman ti Apo king ka deta nga panubuken. Ti ayan na nga blessing, awan removal na. Okay? Remedial lang. Pag remedial na ka ti Apo, yeah? But it leads to preparedness. Number 6, which is our lesson for this afternoon, nga pagyamanan tayo ti Apo kakabsat, hanyo nga i-take for granted deti number 6. Napatag amin di gito. Te kunakon kakabsat, datayo tattao, ti pampanunutan tayo survival, ngem di gito nga ba nagdakkel kakabsat, iti patag ken pasad dati biyag tayo. Nga kas tattao nga bibiyag ti rabaw ti daga, kas Kristiyano. Number 6, thank God for a church that lift us. What a blessing. Agyaman tayo ti Apo kakabsat, iti kagimungan. The church that lifts us. How wonderful to be a part of a local church that cares. Especially for our soul and for our well-being. Amen? Nagsayatan no pasit ka ti maysa nga local church nga mabsug ka ti sa uti Apo. Mataraunan tayo. Maikararagan tayo, mabisita tayo, maaywanan, kakabsat, iti na espirituan nga panagbiag tayo. So how wonderful to be a part of a local church that cares. So nga, deti church kakabsat, pagyamanan tayo ti Apo, are you thankful that you are a part? Thank God, we are a part of the HBBC family. You know? Very rich iti heritage iti HBBC family. Very rich kakabsat iti legacy. Very rich. We are not perfect people, but we thank God for our church. The church is a brotherhood. Anat ka na sa unti brotherhood, panagkakabsat. Oh, iso nga ituring mo deta kaabay mo nga kas-kabsat. Hala nga kas-gayem, no di ket kas-kabsat. Oh, la ibagaman kabsat kagayam kunang. Kabsat, apo nagdikkat di jala pa nang ibagam nga kabsat.
Di ka dyan parang bagatin ko nga, brother, kas lang natural lang amin, di ba? Ngam no, riknaam dayjay, kabsat. Paunay kan kakabsat, amen. Katagpay-payso. At dito nga pa nagkakabsatan tayo, kakabsat kat ko aginggat langit, deto yan. Aginggat langit, deto yung kakabsat. 1 Peter 2:17, 1 Peter 2:17, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. So, the church is a family. Kuna na, DJ, may isang quotation, the church is not a place where you go to, it's a family where you belong. The church, kat saan nga di simbaan nga papanam ti Domingo, no di kat may isang pamilya nga nakaibilangam. So, amin tayo kakabsat, nga members, na ibilang tayo iti maysa nga kagimungan iti Apo. We are the pasture of God. We are the sheep of His pasture. We are the brotherhood of God. The church is a body. The church kat agpang-function isuna nga kasmay sa nga bagi. You know? And in a body, what do we see? Ephesians chapter 1, verse 22 and 23. And hath put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. We are the body of the Lord Jesus Christ. Kat deti nga bagi kakabsat, each member has its specific role and vital role and function. Nga babaan ti coordinated, panag-coordinate ti bagi kakabsat, mapapintas, mapapigsa, mapasalunat, the whole body. Iso nga, agfunction tayo kakabsat, according to the grace of God in our lives for the strengthening of the body of Christ. Amom no, nagfunction tayo, pumigsay ti bagi ni Kristo, amin tayo natibker. Kaya tiyumot lang ang natibker ti church tayo di 2021? Oh. Takitan nyo kakabsat, aya, nagmayat ti agbiag nga Kristiyano, no, da nakaibilangam nga church nga mangpapigsakin ka, mangpabilag, mang-empower, mang-encourage, mangikararag. Romans 12:4 and 5. Romans chapter 12, verse 4 and 5. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. Sa balit function ti ima kan iti mata. But they are both important for the body to accomplish what it needs to accomplish. You know? Verse number 5, verse number 6. Okay? Verse number 5, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. So we are one body. Okay? The church is a building. The church is a building. Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and the prophets. Tinakaibuangayan tayo kakabsat, gapuanan na deti pan nakabuangay kan patakder kada tayo. Kat gapo kadigiti sursuro, ngayon ti Apo, kadigiti apostol kan propeta, nga isumot kakabsat iti adal nga pagbibiyagan tayo. Deta tinakaibuangayan tayo, you know? Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed, napindas pa nakasangal na. Fitly framed. So nga, dagito differences tayo kakabsat kat blessing iti para titong galmaysa. Differences, ang dagpapadat personality, ang dagpapadat temperament, ang dagpapadat dagiti talents, dagiti skills, ngayon babaan ti grace ti Apo, kan may sa nga po sumapag-unite iti bagbagi tayo, di kad napintas iti pagbanagan tayo as a church. Groweth unto an holy temple in the Lord. We are God's habitation. Nagpintas kabsat, di pa nangyari ti Bible ti church saya. We are a building. Oh, adda adigi. Oh, di ba? Adda iti beam. Oh, adda iti ceiling. Oh, adda iti kubeta. Sino't kubeta kada kinuha dito yung gagabsat? Oh, adda kitchen. Adda amin function na. Aming nga sulit, balay kakabsat kat kwa. Haan lang nga, di kina fancy, uno beauty nangam, di functionality, ti important jay.
It's not the fanciness, it's the functionality. Uray kat nakapimpintas kat, awamot function na kakabsat, agat madia. Ngam uray pita, decoration kat makatulong mo tamang papintas, di ngaming kakabsat. It adds life into the house. So nga, sino kada kay timang ibilang tibagbagi na nga, dekorasyon. Di ba? Siyak pastor kat dekorasyon nakla, di church tayo, ala. Uray, attendance mo kat dekorasyon, piyala nga pang naynayon pangad-ado. Ngam saan na kumakakabsat nga dekorasyon tayo. No di kat ada function tayo nga significant. Nga makapapig sa itibagi. Amen? Each of us should function. Prayer and on and on. And as a church, we are the bride of the Lord Jesus Christ. Now, as we enter into the 2021, deti tawon ti 2021 kakabsat. Siyempre, di kito yung pagyamanan ti Apo kakabsat, ayatan tayo kan ipatag tayo, di ngamin. God the Father who loves us, so we love Him. God the Son, we love Him. God the Holy Spirit, we love Him. The Word of God, ayatan tayo ti sa uti Apo. Trials, agyaman tayo kadigiti panubok. Deti church, ayatan tayo ti church. Hante ko mga ibilang itibagi tayo, hang ko mga ti kasla panagrik na tayo kat kaslang attender tayo lang. No di kat member tayo. Anat nagdumaan ti attender kan member. Ti attender kakabsat kat tela attendance presensya. Ngam ti member kakabsat kat makipasat. Adda pasat na kakabsat iti church. Pastor John wanted to add something. The bride of Christ, bride of Christ. The Maudi. Can you put it back? Let me just give a little comment on that. Datayo kakabsat, gaputa datay nga baptist, datay ti kasit gan iti makun ko na nga Bible ti salvation. Amen. And many Baptist pastors believe that the bride of Christ is a Baptist church. Amen. Yeah. Because kasano nga asawaan ni Kristo, nuhan namot bigbigan nga ni Apo Jesus isut mangisalakan. Amen. So, during the rapture, Baptist bride kakabsat. Iso nga, agredy kayo, kaputa da kayo nga Baptist. Datayo kakabsat, ti ikalaysa ni Apo Jesus nga church. Data ti kalaysa nga makuna. Yeah. Bride. Oo, the bride of Christ. Oo. So, no kita nyo to, data versikulo, datay nga Baptist, mamati tayo that we are the Baptist bride. Awan sa baling nga church kakabsat nga ikalaysa ni Kristo, mabalin at dadagiti na isalakan, ngam umarar ni ige doktrina tayo nga kas Baptist lagit de. Amen. So we will have a Baptist bride. That's why the Lord is preparing us. Yeah. Oh. Amen. For the rapture. Maybe 2021 will be the rapture. Amen. I don't know. Yeah. But let's prepare as a bride. Alangamat nga, sugarpot ka nga bride. Wano, nakulkul ta buok mo, wano tabadom. Masapul anak plansa. Kasi, ni Apo Jesus kakabsat, isutima ko na nga groom. We will be having the marriage supper of the Lamb. Amen. In heaven with the Baptist bride. Thank you very much. Okay. Tuloy tayo kakabsat. Iso nga, we need to love the church. Kas members, ayatan tayo, dahiti kagimungan tayo kakabsat. No iti dahiti nga gundaway, kat mariknam nga ti Apo, kat ti kungkumbiktaran na kagat Apo ko nam. Kaya't ko nga ipakitam kanyak, no kasanod pa nang ipatid ko, iti kagimungan nga nang isa Adam kanyak. So, Pastor June one time preached a lesson, and I would like to give this point or lesson to us this afternoon. Keep on loving the church. That's the title. Keep on loving the church. Ayatan tayo kakabsat, iti kagimungan. Ti maysa nga anak iti Apo, ti intention ti Apo, kinka nga kas anak na, maikamang iti kagimungan. Because iti heart iti Apo, adda iti kagimungan na. That is why the Lord adds people into the church, not people. Hanga datay ti mangyad, ti bagbagita yan ti church eh.
It is God who adds people into the church. Agasom na ijay, ti Apo iti nangiyad king ka diti church. Come to think of that. Dijay lang at truth kakabsat kat Apo, what a privilege. Nga sika, tinanginayon, nangisaad, nangikabil kanyak, iti daytoy Apo nga kagimungan. Kat saan ko nga rod nga kasla balewalaen, dayta panggep mo, no anyaman dayta panggep mo kanyak, nga inayon nak iti kagimungan. Amen ba mga kapatid? At the reason ti Apo nga insaad na ka ti HBBC. O, adu ka datayo tinaikamang ti HBBC kakabsat. O, ana, by baptism. Nabaptizan ka. O, ana, di duma, by marriage. Di ba? Ginuyod yun, di asawa yung kakabsat. Kat, naggaputi sa bali nga baptism, ginuyod mo, kat dito yun nga na ikamang isuna. Amen? May ikatlo, by adoption. Ngam however kanyaman kakabsat, dito pa nang way iti Apo nga nang iyad king ka iti church, apreciarum iti Apo dayta. Kat kunam Lord, hangkong baliwalan ngam apreciar Apo, dito pa nang iyad mo kanyak yan ti HBBC family. Sino kada kayo kakabsat? Alaman, ti naiyad dito by baptism, nabaptizan kayo, iso nga nagbaling kayo nga member. Ayan. Sino kada kayo ti naikamang dito kakabsat, gaputa nakaasawa kayo iti member dito, tayo na imanan. Nakikita niyo? Ni Ismi, ginuyod na ni Pastor Chow. Ni Tito Dave, ginuyod na ni Tita Fem. Ni Engineer, ginuyod na ni Tita Mel. So nga, aguyod kayo kakabsat. Carlo, gumuyod ka. Katsyak kat ne, ginuyod ko ni Mrs. ko. Di ba? From Santiago, member isuna kakabsat ijay. Santiago, siyempre naikalay sa kanyak. Kat dito imutan kakabsat iti membership na. Amen? Oh, nga may salat guyuda mahangadwa. Okay? Sino kada kayo tinaikamang dito ikat by adoption? Ayan, adada kakabsat nga members iti Baptist iti, yes, oo. Ngam inyadapta ida dito yan kakabsat. So you are adopted. Kat wagas amin ti Apo dayjay. Hanggat kakabsat, deti ka adam, deti di panunutom, why you are here, God added you to the church. Isok ko na Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added daily to the church such as should be saved. Digidjay nga na isalakan, inayon iti Apo ida kakabsat, yan ti kagimungan. Jen Duldulaw and Ryan Duldulaw. Oh, amen. Nayad. Comment na the J comment. So we have been added by the Lord. Tatangarot kakabsat, no babigbig mo nga ti Apo kat inad na ka kunam Lord. Adapanggap mo kanyak nga inayon nak iti dayti nga kagimungan. Kat saan, DJ ti kuam kakabsat, DJ iti foundation, nga kaslang amirism itatang ikararag mo kat kunam Lord, anat purpose mo kanyak, ti panangisaad mo kanyak, iti Hosanna Bible Baptist Church. Kat ti challenge ngayon nak itut king ka itang malem, love your church. Love the HBBC family. Ayatem ti pamilyam. Kasbot panangayat mo, di bukod mo nga pamilya, di nga aming kakabsat. Siyempre, hamo mabaling nga saktan tabukod mo nga pamilya. Hamo kayat nga anat na ganan, rak-rakan di bukod mo nga pamilya. No dikat kayat mo nga napintas, na rumangay, umasenso, deta nga pamilya, di nga aming kakabsat. Makaparag sa kakitaan, nagiti pamilya nga titinulong, digiti anak, tunong ka makitam ko't makapabalay da, pag titinulungan dagat, mayat ti unity, daya kakabsat. Kat kastamot ka da tayo, amen? Makita da nga titinulong tayo ko't ne. Agtakder dun ko kabsat ti 3-story nga building. Oh, di ba? Agtitinulong dagiti anak ti Apo. Now, what are the reasons why we need to love the church? Aping ayatan tayo dayti gimong kakabsat. First of all, because it is a place that God loves. It is a place that God loves. Tigayam kagimungan kakabsat, kat isugayam iti maysa nga nakaisentruan, iti ayat iti Apo. Kat no ay ayatem iti Apo, nadikket ka iti Apo, masapor mo't nga ayatem, day dyan ang isentruan na ti ayat na, that is the church. Ephesians chapter 5, verse number 25. Kunana, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Impatid na kakabsat, iti church, and gave Himself for it. Deti kalipunan tayo nga kas members kakabsat,
we are redeemed. Datayo kat na isalakan. You cannot be baptized to become a member of this kagimungan, no hangkay muna nga na isalakan. May isa lang ti qualification. Tapno mabalin mo, iti may ikamang, iti Hosanna Bible Baptist Church. You need to be saved. Saved membership. Day may isa nga adal tayo kakabsat, iti Baptist distinctive. Saved membership. And because it is a place that God loves, we are refreshed. We are replenished. Ano ka na sound? Dito replenished kakabsat. Kala DJ ko man mawawan ka, na-drain ka, ma-replenish, di napukaw kakabsat nga pigsamon no, di masukatan. Amen? And we are recharged. Iso nga, tiyapo kakabsat, agtrab-trabaho iti kagimungan. Kat numaysa ka nga Kristiyano, amirism, kayat mo iti agserbi tiyapo, kayat mo nga maaramat na ka iti yapo, masapol nga active ka nga member iti kagimungan. Be a part of the local church. Amen? It is the place that God loves. Mahal nyo ba ang Panginoon? Number 2, why we need to love the church? Because God owns it. God owns it. The Bible says in Psalms 122 verse number 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Daan nga tulag, dito ayan na, day templo tuktukuyin na, but in the New Testament, we are the temple of God. Datayo, di makuna nga spiritual habitation. Habitation ko natin man? Ti habitation kat pag naidan. So, kukwa na tayo ti Apo. We belong to God. Amen? Eket, no ti Apo kakabsat ti makimbagya kat ilalaan tayo deti church. Privilege ti panagbalinte nga member iti church. Iso nga masapul kakabsat nga ilalaan tayo ti panagbalinte nga kameng iti church. Number 3, because of its purchase price. Because of its purchase price. They valor. Iti pananggatang ni Apo Jesus. Iti church. The Bible says in Acts chapter 20 verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Anat pinanggatang ni Apo Jesus kakabsat iti church? His own blood. So high the price He paid. Nagdakkel ti pinanggatang ni Apo Jesus kakabsat iti church, that is His own blood. Kat deti kagimungan tayo kakabsat, we are blood both people, kuna natin kanta. Anat blood both people. Datayo, dagiti ginatang itinapateg nga dara ni Aputay nga Hesu Kristo. So, they value tayo kakabsat is not in terms of earthly, but in terms of God's precious blood. The blood of the Son of God, the Lord Jesus Christ. Number 4, why we need to keep on loving the church? Because it is a place of worship. It is a place of worship. Datay iti gimong kakabsat nga nadutukan iti panangidaydayaw iti Apo. Psalms chapter 5 verse number 7. Psalms chapter 5 verse number 7. But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear will I worship toward thy holy temple. Now, we are the temple of God, and we worship God in His Spirit and in truth. Tiyapo kakabsat, kat maidaydayaw. The word worship comes from 2 words. Worth and ship. Worth, valor, value. Meaning, di pa nag-worship, kat isot pa nang ipakita tayo, iti kinasyasin no, the value, the worth of God in our lives. Di ti conviction tayo kakabsat. Isong ako na, daging kagat, apay kastalangan nanti, kang kanayong kay nga mapantagimong yo. Anat ibagam, kat una, kastat pa nang ipatag mi ti Apo. Kat kastamot ti pa nang ipatag mi,
DJ kagimungan nga nangisaadan ti Apo kada kami. We value the church. We value God. We worship God. Amen. That building, this is not the church. This is only our sanctuary. So nga sanctuary pangawag tayo ka. At a temporary nga kasla place, house, where we worship God. And praise God. Unlike kadagiti mun una nga believers kat awan kasting nga kapilyada idi. Datayo kat adakasting nga kapilyada tayo, air condition pa, amen. Oh, iso nga ayatan tayo kakabsat iti church ken kastamoten deti balay nga inted iti Apo nga mararamat nga pangidaydayawan tayo ken kuanan. Oh, ilalaen tayo. But praise God, every Saturday umiagdalos ni Sister Sister Chato. Napanamon sister. Kita? Pasaray may sana, pasaray dadamot di kita duma kakabsat no ka nga umayagdalos. But most of the time, may sana absat ng praise the Lord. Ha? Bayad sister, pag i-exercise na ya. Ha? Oh, naayat mo't ni brother, nila kayo na nga mangpalubos nga umay mangibaon, nga umay agdalos. Amen. Praise God for that. Oh, so ayatan tayo kakabsat. Kung natin anang atat mabalin ko nga maitulong mo't ijay church. Amen? Anang atat mabalin ko nga may contribute. Think not what your church can do for you, but think what you can do for your church. Number 5, because it is a place of teaching God's Word. It is a place of teaching God's Word. Analangan ng kakabsat, iti biyag no awan dagiti sa utihapo. Amen? So, amuyo ti panangi value tayo ti church, gapo ka DJ value ti sa utihapo kakabsat. Precious ti Word of God. The Word of God is precious. Very precious dito kakabsat. Isu nga dagiti mangyad adal ken mangikas kasaba, we give them double honor kung na ti Bible. Kastamot ten iti kagimungan nga isu, iti pakaikas kasabanti sa utihapo, we value it. 1 Timothy 3:15. 1 Timothy 3:15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Gasam, deti roll tayo nga church kakabsat, pilar, anat pilar? Tedet. Hanga caterpillar, no dekat pilar, tedet. And ground of the truth. So kaya't nagayam nga sa uwan kakabsat, datayo nga kas gimong si bibiyag nga pakaikumitan. Datay ti agserbi nga tedet nga pakaikumitan kakabsat, digito'y prinsipyo, doktrina, iti saw iti apo. Kadigiti naglabas, Baptist distinctives. Sino kada kayo ti damo na kakabsat nga maka-encounter ti Baptist distinctives? Kadete pa nakayadan na. Kita nyo, nagado? Amen? Kat amin, digiti nga adal, it makes us a pillar and ground of the truth. The truth is the Word of God, the teachings of the Word of God. Datayo, dayjay kakabsat. Iso nga i-value tayo, dahi ti church tayo. Hanga ti eskwela, ti pillar and ground of truth. Hanga ti gobyerno, ti pillar and ground of truth. Hanga digiti, daduma nga men's organization, ti pillar of ground of truth. No dikat iti church. We are the pillar and ground of the truth. So we need to value our church. Number 6, because it is a place where God's people gather. We come together. Psalms 55 verse 14. Psalms 55, we took sweet counsel together and walked unto the house of God in company. You see that? It is a place where God's people gather. Deti gimong kat isu kakabsat, iti panagtitipon tayo. Amen? Kat every week, mamin ano tayo kakabsat nga gigimong. Mangrugitay ti Lunes ti Rabi, dati kat menlan, itat kakabsat nagbaling nga general service. So tunubigat, alas 6, agtitipon tayo tuman nagigimong. Alubos ti Apo. Wednesday night, prayer meeting. Friday, awan to pelang tigimong tayo no Friday. Parugyanan tayo ti barong atawan ti Sunday.
First Sunday intong kakabsat. So Friday, ontot gimong tayo. But after that, regular, ag gimong tayo tumanon kakabsat, iti Friday night. Okay? We will come together. Kat no alaam kakabsat, DJ reasons for coming together, at datayan ta ko tayo, basaan yun to kakabsat. What are the glorious reasons why we come together? Alaman, daki nga data, basaan nyo man tinapigsa. Ready? Go. We come together to celebrate our salvation. Adamuyo kakabsat nga organisasyon nga haan nga church in the context of spiritual nga ti rason nga agtitipon ket panang celebrar ti panakaisalakan? No. There is no more any other meeting nga ti agenda na kakabsat is to celebrate salvation. It's the church. So we come together. So ibilang mo ti biyag mo, ti bagim nga save, ay kat dayto iti birukam nga rod kakabsat, jay gimong dagiti save. Number 2, why we come together? To edify and encourage our fellow saints. Deta la presensya mo, maka-encourage. Dakay nga makikita kyan ta Zoom, nga ko makita ita ta, dimot alay pagpamuman. Ayan, makita da kayo kakabsat. Personally, maka-encourage kanyak nga preacher, nga makita, di kita lang ayo kakabsat, yan ta Zoom. Nga manukay sa awan, di kita dumahan na naka-join di Zoom, live stream, di duma Facebook Live. Thank you for joining sa Zoom. Dakdak ka lang amin ti load, nga gastusom no, jay Zoom ti papanam. You know? Number 3, for supplication. Tapno may tayo agkararag, unified effort in prayer. So we have our prayer meeting. Number 4, to learn the scriptures. Adalan tayo, dagiti insuro ti Apo, dagiti ti wisdom from God. Number 5, to render our sacrifices. Umay tayo iyag, dagiti tithes and offerings tayo. Amen? Make sure nga maidanon mo ti Apo, deta tithes and offerings mo kakabsaan. Maudi, we come together as we wait for His second coming. And lastly, for the cause of our Savior. Ti panakaipanayag ti Ebanghelyo iti Apo. The ministry of soul winning. Panagiragpat kadagiti karkararwa. Number 7, we ought to keep loving our church because it is a place where sinners are sought and loved. The church is God's agency on earth. Nga ti rekrutan na kakabsat, kat dagiti unsaved, tapno maisalakan. So nga dito yung members, let's do our part, nga ag-recruit ka dagiti kabagyan, kan gagayim tayo, nga amu tayo, nga di pa'y naisalakan. Let us encourage them to come to the Lord. Ni Brother Enan, kita nyo, jay kabsat na ni Ma'am Georgia. Kasla state ti America, ayan. Na-save da nga family. Kat ti first time nga mga ganati talaga nga pure gospel nga panaka-i-present ti panaka-isalagan kat idi nagbakasyon. What year was that? Malaksi, dapat mo una idi. 7 years ago, di balayo, Brad, nga personal nga indil ko, aside from that, nangagan na pa idi patay ni mother mo. Family kakabsat, agbuya, dapat ko, dito yung live stream tayo. Nag-comment itay. Kat binasak kat nakitak, di comment na, kat permi nga na blessan, na encourage ka dito service tayo itay, bigat kakabsat. Iso nga no, dadapay relatives yo, recruitum ida kakabsat. Dito itinapintas nga recruitment. I think that is a very good word. Recruitment. Iso nga, tatagakabsat umay ti barong atawan, sinot balak mo nga recruitan. Di ba? Kasla sana mo usar, dito recruitment, nagiti business, dito ano pangawag mo dyan? Networking. Ag-recruit ka. Recruitum ni kasto, recruit. Amen? Ag-recruit tayo nga para ti Apo. Recruitan tayo, digiti unsaved. Nga kabagyan, kan gagayim tayo kakabsat. Amen? Luke 14 verse 23. Luke chapter 14 verse number 20. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in,
that my house may be filled. You see? Oh, tigadaklan nga need kakabsat ti tao ket panakaisalakan. And the church is the agency of God to recruit sinners unto the Lord Jesus Christ and unto salvation. Oh, isong ag-soul winning tayo. Agawis tayo. Tito Ray, ag-recruit ka. Amen. Oh, Tito Benedict, ag-recruit ka dito. Ayan. Ni Brother Jacobo. Baka damabalin mo nga. Tatanga taong nga nabaptize ka, brother. Ayan. This year. Last year? Last year nga nabaptize. Oh, mabaling nga digidi dati nga kadkadom iti brad kat rekruto mi dan. Padasan nyo mamut umay di kapilya, may kagdingag ti sa utiapo. Amom kat dati kat hanak pot una interesado di kitang itakat ma-appreciate kot kinasaya at ti apo. Kinasaya at i-testify mo't kinaimbag ti apo tapno kasla dati para manam ti ice cream nang gatangam deta kunada no kwa. Oh, di ba? No makita da jay biyag mo kakabsat kat mayat iti question papa na makapilya ko na no kwaking ka. Amen. Oh, ngam no madi testimonyum kat be among ko na no kwa. Okay? Number 8, why we need to love the local church? Because it is a place of comfort and spiritual joy. Lugar nga pakaliwliwaan ken pakasarakan tina espirituan nga ragsak. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? Oh. Marik na yung mutlat ragsak. Amen? Number 9, it is an encouragement filling station. Oh. Idi last week kat kwa, deta Petron kat 50% off. No naggasolina ka ti sanga 2,000, tila bayadam, 1,000. Agat napintas nga pagpakargaan na, amen. Ngam nakita di Facebook, kakabsat. Caltex mo tinapanan na nagpakargaan. Tada nakita na nga balbalon, di Caltex. Hindi ko kanong kot nagpakarga, 2,000 man kuna na di jay naggasolina, ginasulag 2,000. Oh. Di kat 1,000 lat bayada kong kuna na kat, at 50% off kuna na kat, ay ana sir, Caltex deto, di Petron day jay kuna na. Wrong di na panan nakakabsat. Oh. Isong agyaman ka ti apo ta napintas deti umayam. Makargaan ka. Amen. Mataraunang ka. Ma-recharge ka. Dete maiset degiti pampanunot no kumabagi nga dete agkukurutrot ket pamasahem ket tununalpas ket nakalaglag ang jerik na. Napadason ni DJ ngarik na. Amoy DJ ngarik na kapsat. Dete kumano nagmalmalem ka nga naggapgapas ta pailot mo, tasikat mo, dila panangital magnagat, hapaw! Pauna yung kakabsat, naggana sa naya. Amen? Hangakas, deti marik na yun umay kayo magigimong kakabsat. Isang putyod to'y, di kita is-stress yung kadam. Amen? Pritsang kayo nga encourage yung kakabsat, kung agawit ka, vibrant ka. Kunam ka, problem? Come on! Kunam di problem. Dakdakkel ti Diyos kong umsiga. Karet recharge ko ta church ita. Karet recharge ko ta preaching tayo bigat. 2021, come on! Kung naman sigo, mayat ti pa naka-recharge mo. It's an encouragement filling station. So nga kakabsat, ayatum deti church. Oh. Number 10, because it is just a little bit of heaven on earth. Pintasan kakabsat. The church is just a little bit heaven on earth. Oh, patikim pa lang ng langit dito sa lupa ang church, mga kapatid. What a blessing. Oh, iso nga ka deti 2021 kakabsat. Deti ti may isang ikaso tayo, deti church. Deti pa nagserbi tayo ti Apo. Oh, deti pa naggimong tayo kakabsat. Ikararag mo ti Apo, anat commitment mo para ti church ita nga 2021. Anat commitment mo para iti gimong. Okay? Ano ti commitment tayo kakabsat para iti panagserbi ti Apo? Da kayong choir members, anat commitment yo. Oh. Kada kayong tinalens ko, digiti choir, nag-choir, year-end fellowship. Oh. Nag-year-end fellowship kami, idi ka no din nag-year-end fellowship tayo? Idi? Ay di Webes. Paunay kanta, first class ti pa nagmerienda na kakabsat. Kas dala 95 star hotel at
Kasam di kita tikap nga gibenchi kada ako ti naging inuman da kakabsat. Aga nga impakat ni Mrs. di kita itirada na. Yeah, what a blessing. But I challenge them. Kung nakadakwada, dapat iti mangagyo iti apo nga commendation kat well done thou good and faithful servant. No kang kanta ka ti choir, anak challenge nga intud ko kadagiti choir members tayo. Improve ta pa nagkantam. Developum ta pa nagkantam. No kayam nga improve, don't settle for less. Tano para iti apo kat para ti trabaho ti apo, hamusin sinanan, ipaay mo di kasayaatan. No kabailam nga ipaay di kasayaatan, aramidem di kasayaatan. Iso nga, hopefully, dati choir tayo kakabsat, kat ag-level up iti 2021. Dakay ngagtuktukar iti orchestra, practice kayo mula di balbalayo. Uno sa kaila, agigam violin o dakay dito kapilya. Ag-practice kayo, di balayo, ag-level up kayo. Pag soloon kayo ito kakabsat, may isa kada Domingo, kitan tayo practice kayo mo lang. Challenge kayo lang, it's a commitment. Anat commitment mo para iti pa nagserbim. Amen? Dati nga ushers, i-repress tayo iti commitment nga para ti Apo. Dati nga dahi ti audio ko nam, Lord, continue to bless us. Thank you. What a privilege to serve you, Lord. Inikanak iti privilege nga agserbigan ka. Amo iti ipagpaganat-gat ko kadigiti agserserbi ti ministry kakabsat. Dito iti bagbagak no kwa. Ti ministry, masapul na ka. Ngam si ka nga Kristiyano, masapul mo mo ti ministry. Tanupudno ka nga Kristiyano, birukum ti agserbi ti Apo. Naragsak ka nga rod, iti pa nakipagpagdam ti Apo, no awambot iti ministry nga mabalimut agserbi king kuana. So agpaiso nga ti church, kasapulan na ka, ti ministry, ngem iti biyang mga kas Kristiyano, kasapulam di ministry, kasi isu day ti joy mo kakabsat nga kas Kristiyano. Jay pa nagserbi iti Apo. So it is just a little bit of heaven. Amen? Noon niya itong obrate, dito isundo mo obrate di langit. We will be singing songs. So 2021, let's love the church. Basahan tayo man, kabsat. Why? We need to keep on loving the church. Number 1, it is the place that God loves. Number 2, God owns it. Number 3, because of its purchased price. Number 4, because it is a place of worship. 4, it is 5, it is a place of teaching God's word. 6, 7, 8, 9, amen, and 10, it is just, dati nga naganak, tulungan tayo, digiti anak tayo nga maka-apresyar ti patag iti church. Kat encourage ta isuda kakabsat nga ayatenda iti church. Amen? Ayatenda iti trabaho iti Apo.